nego danas kopiramo Clan Chase i Crown Chase. To mi je malo nubasto ispravno. Idemo u battle! Mogu staviti princ minione. Zašto mi baca kule? Dođem, jedva čekam kad dođem u arenu 4 da ne igram s ovim nubovima. Vodim King Tower čovječ. Ajde, da. Pobjeda. Pobjeda. Jednostavno pobjeda. Jednostavno pobjeda. Jednostavno pobjeda. Kako sam još lako pobjedili. Stvarno lako. Ajde, očitaj se. Očitaj se. Očitaj se. Hoće 93. Trebaju samo 7. Ajde. Molim te, ali ono, molim. Oh my god. Oh my. Ne, prokletstvo. Ovo je čisto prokletstvo. Ali ajde u battle. Uđi, molim te. Aj, molim te na neku uđu. Stvarno, ali ono, stvarno. Stvarno. Oh my god. Evo, sad mi reci da sam, vidite, 4% Wi-Fi-a piše da nema. Wow. Ljudi, nastavljamo. Sad sam valjda popravio bug. Please da jesam. Yes. Yes. Sad se super brzo očitava. Idemo u battle. Mrzim waitat playere. Evo ga. Tan tan tan. Hognauta, nije s arena 80. Neću bacat lighting, šalim se. Boom. Boom. Alo, vidiš što mi kasni nešto. Pa pokraj Wi-Fi-a sam, kako ne vidiš? To jest vi ne vidite, ne vidi ni on ništa. Vidi ovo, evo, princ mi se spona 3 sata. Evo, jeste vidjeli? Evo, sad ću bacit Volkeri. Evo, gledajte kako se spona 3 sata. Ona se tek sad spona. Evo, tek se sad sponala kad je najte mrtva. Onda ćemo morat bacit sve prije. Kao tebe i tebe. Nemoj bacit lighting. Da, nemoj. Da, nemoj. Stvarno. Stvarno noob. Joj. Mrzim noobove. Ali ajde sad kad si već dotaknuo taj King Tower, može evo ti lightinga. Alo.
Da, kad si skužila. Mislim. Evo, gledajte sad Knight. Evo, tek se sad stvorio. Bomber je već mogu popiti 3 pive, čovječ. Vidi ovo. Joklik je profulo Eros. Se baca opet. Idem tamo bacit, princa. Pa idem tamo bacit. Crkvu, pa idem tamo crkvu. Vidi ovo. Ja ovako ne mogu, evo, makar da im ova taver uništi. Evo, Lighting, molim te se ne spavni 3 dana. Makar taver. Ipak nisam ja kriv što gubim. Dobro, ovo moj tablet je. Makar nisu 3 kranu. Ne mi reći da opet bug. Zašto piš da nema Wi-Fi-a? To je meni problem. Tek smo na prvoj kruni, a završava za 2 dana. Ipak tek i danas počeo. A više inače volim Clan Bear. Ovo se stvarno ne može. Aj bok ljudi, vidimo se. Ajmo odigrat još ovo onda rundu. Mislio sam da završim. Tu ne baga mi. Ili baga. 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 Jej, sad mi je farma spasio. Čekaj, minjene nisam postavio. To mi nešto smrdi, ali gadno. Baci to Lighting ili naš pobjeda, Jej, 3 crownlovali smo like. To je 4 crownali. Zato li ima 4 kule. Ne spojeno. S drugom. Aj sad, molim te da zaradimo da ih 3 crownamo lika, pa da imamo crownče. Ali ono molim. Evo, već vidim na početku koristi Bomb Tower, mi smo mrtvi. Evo, idemo ovako bacit Lighting. Bomb Tower ni ne znam gdje se postavlja. Bože, hvala. Bože, hvala. Minioni, zašto se niste postavili? Ono sad se postavi nakon 3 sata. Ovako nema šanse da je 3 kronu moje like. Nećemo ih ni kronovati 1 kronu. Eto tako bez veze gobline od usade. Kako gubimo, evo bacit ću Eros bez veze. Da mi se baš ne da i pustit ću danas 3 kronovaju. Pa ćemo ući u drugi bed. Alo, zašto se braniš, evo ja ću sad i njima bacit ovako. Lighting oba 2 tabera. Nastavljamo ljudi. Idemo ovak princa bacit tam, pogobline tam. Brže, sve postavljamo. Baš malo brige, samo napad, makar da pravno vam uklike jednom. Hajde, please. Yes, 1 kula riješena.
Ajde, može ako 3 krona. Da, nećemo uspjeti. Ali idemo ako čisto pokušati. Nećemo uspjeti. Tekronovali smo like. Baka snimam. Idemo dalje. Otvorit ćemo ovaj kronče. Skoro sam rekao planist. Već smo skupili. Idemo šta ćemo dobiti u njegu. Ništa. Super. Halo. Halo. Bukvalno stojiš pokraj Wi-Fi-a. Hoćemo možda dan. 4 gema, 4 spear goblina, 1 giant, 2 mini peki valkyrie. Odležili sam valkyrie. Jel mi treba za upgrade jedna? Jedina. I to ne bi bilo to nove epizode. Uzet ćemo ovo skeletončiće. Iako ih ne koristim, ali želim brzo biti 5. level. Čekaj, tek smo na prvi klon, znači jedno već skupili. Sad idemo na drugu. Super. Imaš 5. Dobri, ja kad mi se tablet ne bi resetirao, kad sam bio 9 arena, imao Elektro na drugom, Sparkija na prvom, Lumberjacka na prvom. Imao sam moj Wizarda.